ibyo kurya bidutunga ku manywa na nijoro, kandi ngo mu mahanga yose ngo wakubashye ngo agakora ibyo gukiranuka ngo uramwemera, kandi ngo ntawe ujya kwa data ngo atamujyanye, kandi ngo uri Alufa na Omega, ngo iyo ukinze ngo ntawe ufungura. Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ku mwana w'umuntu. Duciye bugufi kubw'ijambo ryawe, duciye bugufi kubw'ubuntu bwawe. Ubwoko bwawe burakuramya, ubwoko bwawe bugushyize hejuru. Twifadikanyije n'abo mu ijuru kukuramya, tuguhimbaza, tugushyira hejuru. Tuguhaye icyubahiro kuko uragikwiriye, ni wowe wenyine ugikwiriye Mwami. Duciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Ndaje kugira ngo wumve gusenga kwacu, ndaje kugira ngo wumve gutakamba kwacu. Yesu utabara abarushye n'abaremerewe, ababona nta nzira, ababuze kivuganirwa ubavuganire. Yesu biteho, Yesu ababona nta nzira ubagirire neza. Imigambi mibi uyikureho, Satani umukureho, Satani umutwike, umukureho mu izina rya Yesu. Data turakwinginze ngo Mwami, ibitavuga Imana byose ubikureho. Tuje kukuramya, tuje kuguhimbaza, reka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data, dukomeje tukuramya, dukomeje tuguhimbaza, izina ryawe nirishyirwe hejuru, Mwuka wera wawe nashyirwe hejuru. Urakoze Yesu, nta wundi rero twahimbaza, ni Yesu nyine tuzahora duhimbaza ibihe byose. Yesu, urakoze Yesu, amen. Uwiteka niwe Mwami w'amahoro, gukomera n'ukwiwe, imbabazi niziwe Yesu. Gukomera n'ukwawe Data, nta wundi mukunganyije. Twebwe abana bawe turakuramya, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye imitima yacu. Twebwe ubwoko bwawe Yesu turakuramya Mwami, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Data wa twese, tuguhaye icyubahiro, tugushize hejuru Mwami. Nta yindi Mana iriho twaramya, ni Yesu wenyine. Ndabasuje mwese bakunzi ba Karebu Ntizaduhana ndetse na Israheli, abakunzi ba muzika mudukurikira, tubazaniye indirimbo nshyashya bita Yesu mbohora. Tugiye kwishyira kuri Burakeye TV. Ndabararitse rero kugira ngo muze mwumve iyi ndirimbo tubazaniye, irimo ubutumwa. Muzumve ubu butumwa. Ese nawe ushaka ko Yesu akubohora? Niwumve rero ubu butumwa kuri Burakeye TV. Yesu arakubohora, Yesu arakugirira neza, humura witinya, Yesu arakubohora. Turakeneye ko Yesu atubohora. Kurikirana rero iyi ndirimbo kuri Burakeye TV, igiye kuhaza mu minsi iri imbere. Ntimucikwe n'iyi ndirimbo kuri Burakeye TV. Mbohora Yesu by Israel and Karebu, kuri Burakeye TV igiye kuhaza. Ndabararitse rero kugira ngo muzaze dufatanye namwe mu kumva iyi ndirimbo, tuzataramane namwe kumva iyi ndirimbo, kandi ndayibatuye indirimbo mbazaniye. Niyitumye nzaha ngaha kugira ngo mbazanire indirimbo nshyashya. Uwiteka aduhana umugisha muri byose, kandi namwe mudukurikira, Imana ikomeze kubahereza umugisha, ndetse
bakunzi ba gospel mukunda injyana ya gospel, bakunzi mukunda kuririmbira Imana, bakunzi ba pasiteri, amahoro y'Imana nabane namwe, tubifurije imigisha aho muri hose kandi mukomeze gukora kuko iki ni igihe cyo gukora, kuko umwami Yesu arimo kwandika amanota kugira ngo namwe azabicaje ku ntebe y'icyubahiro kandi akomeze akabashyigikira. Rero umwami nimuhumure, umwami Yesu araje abagirire neza, nimwe gutinya kuko Imana iri kumwe namwe muri byose mukora. Nimwe gutinya, Imana irabazi kandi irabasobanukiwe, nimwe gutinya. Anaweza Yehova, anaweza yote, anaweza yote Yesu. Nimekuona Bwana Yesu, nimekuona Bwana Yesu, nimekuona Bwana Yesu, anaweza yote, anaweza yote, ana Yesu anaweza yote. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Ni wewe Bwana, ni wewe, 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 ni wewe Bwana, ni